seru banget nih, saya lagi ada di Hongdae di Korea dan rame banget dari ujung sana sampai ujung sana. Semuanya penuh, banyak performance dan asik banget di sini. Tapi ada yang spesial di sini. Ternyata di Korea ada dukun juga. Jadi kalau orang Indonesia kan sedang banget pergi ke dukun kan, ternyata di Korea juga sama. Sama aja ya, padahal negara maju ya. Padahal sama. Iya. Dan yang kesini kalau di Indonesia kan yang pergi ke dukun tuh kata-kata orang tua tuh. Ya, ini anak muda. Anak muda nggak percaya. Ternyata di sini anak mudanya yang pergi ke dukun. Balik. Dan di sini ternyata dukunnya itu bukan dukun jambi-jambi, bukan dukun yang bisa nyempurin, enggak. Tapi dukunnya ramal. Apa sih namanya, saman ya? Mereka bilangnya comjeng. Oh, comjeng, ya. iya. Jadi mereka tuh bisa ngeramal katanya, ramal masa depan, ramal apa, dan percintaan, apalagi ya, usaha, ya pokoknya kita Kesuksesan lah. kesuksesan ya. Kita mau ngetes sakti mana dukun Indonesia dan dukun di Korea. Tapi ya, yang lucunya ya, saya jalan dari ujung sana sampai ujung sana di Hongdae. Kan kalau misalnya kan, kalau misalnya orang yang hebat itu kan biasanya kan nggak Avenger banyak ya. dikit ya. Avenger itu kan cuma 1, 2 kayak gitu, nggak banyak ya. Ini banyak banget loh, dari ujung sana sampai ujung sana lebih 20 kali ya. Apakah orang Korea itu diturunin gift yang banyak oleh Tuhan? Khusus orang Korea. Terus ada yang lebih menarik lagi, di Indonesia dukun itu nggak ada izin. Oh iya. Nggak ada izin, yang ada itu izin dukun pijat, Oh iya. Kalau di sini ada. dukun beranak. Di sini bisa buka kios. Iya benar. Diizinin ya. Jadi dikasih izin. Tentang kayak gimana cara pemerintah menyeleksi kemampuan mereka. Nggak apa-apa, kita, Untuk hiburan sebenarnya. kita tes aja karena mereka itu sampai masuk TV. Kita lihat sini ya. Ini rame banget lu, sumpah jalannya dari tadi. Masuk TV, ada yang masuk Running Man. ada yang masuk MBS, ya. Ada yang bisa bahasa Inggris. Ada yang artis loh, artis. Nanti kita mau cari yang paling bagus, kita tes. Tuh, ini artisnya kita tes. Jadi tour guide saya lagi tanyain ke dalam. Istri saya lagi nunggu. Bu, mau diramal apa, Bu? Jodoh. Boleh direkam katanya. Masih berjodoh nggak? Berapa harganya? Jadi kalau yang pakai kartu 10.000, tapi kalau dia dari tanggal lahir 30.000. Ada 30.000, ada 50.000 bedanya. Ada lengkap tuh lengkapnya. Pakai lengkapnya kira-kira 50. Oke, kita tes ya. Bisa bahasa Inggris nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa pakai. Mesti ditranslate. Kamu translatein bisa ya? Mudah-mudahan ya. Ayo. Siapa yang mau diramal nih? Nih. Ready ya? Oke. Mau yang Translate. kartu atau yang pakai tanggal lahir? Otong kotor. 자신 있어요. Dia bilang dia pede. 사주도 자신 있고. Mau yang tanggal lahir mau pakai kartu juga dia bisa katanya. Wah. Maunya yang mana katanya. Semua bisa. 모두 다. 그럼 사주는 그 생년월일하고 이거 써내요? 아니 시간. 태어난 시간 어. 알아도 돼요. Jadi tanggal lahir sama jam lahir. Oh, tanggal lahir 11 Oktober 85. 85년생, 좋아. 85년생 bulan 10 ya? Yes. 10월 tanggal 11 ya? Gimana perasaannya? 긴장 sih. Enaknya di sini ngetesin dukun di Korea, bisa bahasa nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kita bacotin dia juga biar kakak. Iya. Bohong. Nipu lu. Terus dukun di Korea cantik ya sebenarnya, ajuma kayak gini cantik loh. Cantik ya, kulitnya bagus. Kulitnya bagus ya. Iya. Dibandingkan kalau dukun di Indonesia kan kambur dia. Iya. Itu kan bawang gitu aja. Kalau Tapi kebanyakan ajuma ya kalau di Korea Iya. ininya. Ya. kalau di Indonesia serem-serem. Iya. Sambil bunyong-bunyong. Tuh. Kalau di Korea cantik kayaknya. Iya. Dan baik-baik. 5만원짜리 봅니다. Kita lihat yang 50.000 yang lengkap ya. Iya, boleh. Apa paket, pakai iPad loh. Dukunnya canggih pakai iPad loh. 아이패드.
tawar 2 orang jadi lebih murah. Kalau sih, 분명하면 Kalau 2 orang bisa. 제가 이거 12년 동안 dia udah 11 tahun 한 번도 pengalaman. 올린 적이 없어요. Dan harganya tidak pernah naik dia bilang. Nggak pernah naik. Tapi dipromosiin di YouTube channel saya. 유튜브는 저 많이 올라가요. Beda. Kamu harus lihat loh. Aku 3,5 juta subscriber. 이번에는 진짜 유명한 You should see. 인도네시아의 의사인데요. Aku boleh nggak sih aku nyolong? boleh. Saya udah lagi promosi kok. Ya ampun. Loading lagi. Beda. Orang Korea beda tontonannya. Orang Korea beda Orang Indonesia tontonannya. kalau datang kan bisa kesini. Oh kan? iya bener. Promosi untuk Indonesia. 분명히야 gitu. Dia bilang ya bener, dia bilang gitu. Dia nggak percaya lagi kan? Ini wifi gue. Dia mau jelasin katanya, dengar baik-baik gitu ya. Ya, ya. Oke. Nih, YouTuber. 3.6 million subscriber. Me. Oke. 350만 명. 네, 홍보 많이 할게. 많이 해주세요. Dia bilang promosi yang banyak 지성아 ya. 타로라고 얘기해 promosi 주세요. yang banyak ya. Oke, siap. 지성아 타로라고 얘기해 주세요. 홍대 지성아 타로. Bilangin tempatnya nih di Hongdae Jisong Oke, ya. diskon nanti. 지성화 타로. Ke 할인 주세요. Gratis. 아유 돈 많이 벌잖아. Uangnya udah banyak kan. Harus. Udah minta dipromosiin banyak-banyak. 구독자 가지고 이렇게 많은데 돈 엄청 많이 Dia 벌어. bilang intinya udah subscribernya berarti udah dapat yang banyak dari YouTube kan. Iya kan beda, ini kan mempromosikan. Oke, 확인합니다. 85년 10월 11일 85 bulan 10 tanggal 11. 저녁 시간 자시에 태어나신 분입니다. 머리가 참 좋으신 분이세요. Pinter. 두뇌가 굉장히 좋으신 분이고 자기 인생은 항상 한 살의 체인지를 해. 11살, 21살, 31살, 41살, 51살 이렇게 갈 거예요. Oh, jadi hidupnya Pak Isan ini setiap 10 tahun itu perubahannya. Dari 11 tahun, 21, 31 ke 11살, 21살 31살, 41살 이렇게 perubahannya 체인지를 해요. bagaimana tuh? Perubahan tambah tua? 어떻게 Iya. 체인지예요? 이 조기 체인지를 하고 있어요. Makin membaik. 이분이 오케이. 아마 이분이 41살이 되면 엄청나게 부자가 될 수 있어요. Umur 41 akan jadi kaya sekali. 41 aja kan. 지금도 Wah, 돈이 많이 serem nggak? Serem nggak? Sekarang udah banyak. Aku aja sekarang juga kaya. Oh iya ya. Sekarang udah banyak dia bilang. 돈을 많이 벌고 있어요. Sekarang udah lagi menghasilkan uang yang banyak. Oh, terima kasih. 어떤 사람이냐면 머리가 굉장히 좋은 사람이고 Pintar sekali, 굉장히 말씀을 잘하시는 pintar ngomong. 굉장히 말씀을 잘하시고 굉장히 섬세하신 분이세요. 여성적인 면을 가지고 있어요. 이분은. Punya kepribadian wanita. Jadi Hmm. sangat halus ya. Oke. 그래서 여성화된 남성이세요. 이분이 Cewek ya mungkin ya. 그럼 그 많이 말하는 사람. 많이 말하고 또 섬세하고 섬세는 여성적. 어떻게? 그러니까 여성스럽지. Jadi kepribadiannya lebih ke kewanitaan. Jadi Benar sih itu. Iya. Benar nggak, Mam? Cerewet. 확인 맞아. Cerewet. 근데 자기가 단점이 있어요. Ada kelemahannya. 단점이 apa? 뭐야? 한 번씩 묵할 수 있어요. Kue 뭐예요? 그러니까 한번 성격이 묵 이렇게 성질을 낼 수 Kepribadian kadang-kadang bisa meledak sekali-sekali. Sekali-sekali. Ya benar-benar. Mani ya. Banyak malahan. 수 있는 애들을 갖고 있습니다라고 보시는데 Jadi perlu tahu ada kepribadiannya. 그래서 묵의 본인의 약간의 단점이기는 해. Jadi itu kelemahannya. 그리고 부인을 언제 만났어요? Kapan ketemu sama ibu? Ketemu dengan istrinya Tahun- nikahnya ya, Nikahnya 2012, 2010 lah. 2010. Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu udah lama banget kayaknya. Waktu pertama kali kuliah. Tahun 2007 lah. 2007 ya? Iya, 2007년에 2007. 2007년에 만났는데 2007 dia masuk pertama kali kuliah, aku sudah gebet tapi dia nggak mau. Iya. Kayaknya dapatnya 5 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian ya. 2010 berarti iya. 2007년에 Nggak 만났는데 cocok. Jadi harus saya ceraikan. Belajar. Kalau misalnya dia bilang nggak cocok ya gimana loh? Berarti ya tidak bisa aja ya. Nggak boleh memaksakan sesuatu guys. Iya. 2007년에 만난 여자는 성격이
좋아요. Karena ketemunya tahun 2007, kepribadiannya sangat bagus sekali. 근데 가끔은 말을 나한테 예쁘게 하지 않아요. Tapi kadang-kadang pas ngomong kurang indah, kadang-kadang ya. Oh gitu ya. 그래서 이런 게 조금 장점이다. Ya, kelemahannya kadang-kadang tidak halus ngomongnya, ya kurang. 그리고 Tapi kepribadiannya bagus. 굉장히 케어를 하려고 노력해요. 이 사람 잘해주려고 노력하는 여자세요. Dan ibu sangat orang yang sangat perhatian, Hmm. berusaha sekali untuk memperhatikan bapak. Oh iya. Ya. 맞아요. Apa akhir-akhir ini? Kurang ajar. Sebenarnya No. istri saya tuh cuek banget bakal akhir-akhir ini aja. Sekarang lagi YouTube kan. 유튜브만 하고 있구나. 왜냐면 유튜브 하시게 되면 진짜 잘하시는 분이세요. Kalau di bidang YouTube akan sangat bagus sekali. 그리고 굉장히 끼가 많고 호기심도 많으신 분이에요. Punya kelebihan yang banyak, 음. bakat banyak, terus juga rasa penasarannya banyak sekali. 호기심도 굉장히 많으시고 근데 이 속마음 속에서는 되게 밝아요. 밝은데 약간은 자기도 이 피해의식도 갖고 있을 수 있어요. 그러니까 피해의식이라는 것은 왠지 나만 하는 느낌이 드는 거 있잖아. 그러니까 그런 느낌이 Aku 살짝 akan ya, kalau 들어있어요. misalnya dia kamarnya jago, kok dia cuma jadi tukang kamar, kenapa dia nggak jadi pengusaha? Kenapa dia nggak pilih togel apa Terus, gitu iya. ya? Atau misalnya, aneh ya? 근데 Kalau 마음씨가 misalnya 참 dia memang 좋아요. tukang kamar yang terkenal kan, dia bisa kamar sesuatu kan, bisa ngasilin duit banyak kan? 들어봐. Dia bilang suruh dengerin. Bentar, denger dulu. Dia bilang kepribadiannya bapak sangat bagus sekali, orangnya Oke. baik. 그리고 이분도 직감이 굉장히 빨라요. Sangat cepat. Cikamnya 어떻게 말하면? 직감은 이제 이렇게 Instingnya cepat. 저 사람은 좋은 사람이야. Bisa langsung bisa merasakan nih orangnya baik nih. Oh, Cepat. oke. 이 사람은 네. 나쁜 사람이야. 네, 어랑이 그럼 jahat. 나쁠 수 있어요. Jadi Oke. 그런 게 굉장히 촉이 빠른 사람이에요. Kamu Jadi sudah pernah cepat. cerita juga bahwa itu kelebihan Oh. tuh bisa nilai orang lain. 자기 또 알아요. 그거. 그러니까 알아요. 그래서 지나가다가 저 인간 좋은 사람이 bisa ngerasa ini kayaknya orang baik. 아니야. Ini kayaknya bukan orang yang baik. Oke. 그래서 본인은 색깔은 무슨 색상이 상당히 잘 맞냐면 흰색. Warna putih paling cocok buat bapak. Warna putih. 흰색을 많이 입으시면 좋고 Pakai yang banyak Baju warna putih ya. putih ya. Oh. Banyak memang orang banyak ngomong kalau 빨간 saya pakai baju putih kan. 빨간색은 뒤에 색깔이 있어요. Dan Warna ternyata jadi kameramen capek banget. Tangannya dipegel. 이 둘을 warna merah ini sama warna putih bagus. 둘을 가져다 주는 색상이야. Dua warna ini mesti banyak. 그래서 마이크 빨간색으로 좀 좋아요. Kalau pakai mic warna merah oke katanya. Mic, Iya. oke. Mic balance terus. 이렇게 딱 해갖고 Besok kita beli mic merah. Nail sajak ya. 애기 낳았어요. 혹시 애기 낳았어요? Egi ada berapa anak? 3. Iya. 세 명? 네, 3명. 아유 많이 돌았네. Banyak ya anaknya. 애기도 많이 돌았네. 어디 보자. 오 자녀는 상당히 똑똑해요. Anak-anaknya pintar-pintar. 일단 똑똑한 여자아이 하나 남자아이 하나 불러준대. 아들만 있냐 딸만 있냐 누구만 있냐. Ada cewek, ada cowok ya? Anaknya. Enggak, cowok semua. 다 남자야. 다 남자야. 그러면 남자. 하나는 여성스러운 여자아이가 있어요. Ada satu yang lebih ke kepribadiannya ke perempuan. 되게 Anaknya. 똑똑한 아이가 있습니다. 네. Enggak juga sih. 그 Itu tahu ya. belum tahu, belum kelihatan. Iya. 아직 안 보여요. 아직 안 보여. 네. 아직 그 여성으로 아직 안 보여요. 아직 안 보여. 그럼 이제 여자 딸처럼 잘할 거야. Jadi ke anak itu akan seperti perempuan dia care. Oh, Kayak- sifatnya kayak cewek gitu ya. Lebih care. Nah. Oke. 그리고 올해는 Tahun ini 금전은 괜찮습니다. 금전. 돈은 괜찮아요. 원이 괜찮아요. keberuntungan tahun ini bagus sekali. Oh iya, tapi tahun ini sudah mau habis. 근데 거의 지났는데. 거의 지났어요. 그러니까 이제 거의 지났는데 이제 그래도 괜찮은데 내년에 돈 관리를 좀 해줘야 돼. Tahun depan untuk keuangan masih dikendalikan lebih bagus. 내년에 돈이 푹 빠져나갈 수가 있어. Jadi uang akan banyak keluar tiba-tiba. Jadi mesti dikontrol. 내년에는 무엇을 조심해야 돼? 말을 조심해야 돼. Tahun depan mesti hati-hati dengan pembicaraan mulut ya. 의심도 많아져 내년에는. Terus banyak curiga tahun depan. 돈 욕심도 엄청나게 많아져요. Terus makin ambisi dengan uang. Oke, nggak bisa ya. 내년은 밖에 나가면 꼭 말을 조심해야 돼. Tahun depan kalau keluar ngomong mesti hati-hati. 내년에는 그것만 조심하면 되게 좋고 2024년도가 또 굉장히 좋아요. Isi hanya. 네, 24. Jadi lewatin tahun depan, tahun 2024 akan bagus lagi. 굉장히 좋습니다.
tahun. Jadi 2023 jelek ya. Nggak begitu kurang bagus bagus. ya. Hati-hati dengan ngomong 이 gitu. 친구는 사실은 나이를 먹을수록 굉장히 좋은데 아마 41살 운에서 굉장히 좋을 거야. Jadi makin tua makin bagus keberuntungan, 굉장히 좋습니다. terutama nanti ke umur 41. 그럼 서로 41살은 그 한국 나이 한국 아니면 나이, 한국 나이. umur internasionalnya 40 berarti karena Oh, ini itu 40. Korea. Nah, itu Korea Oh, 41. 40 sudah paling bagus ya. Istri 이때 berapa? 그때 돈 많이 벌어서 빌딩 사라고 해. Jadi bisa beli gedung katanya. Wah. 빌딩 사세요. 그 와이프는 하나, 와이프는 하나. Gedung apa dulu nih? satu istri tetap ya. 바람 피면 안 돼. No. Nggak boleh affair dia bilang. Nggak boleh. 바람 피면 돈이 안 돼. Kalau udah affair udah nggak ada uang nanti. Oh. 절대 바람 Tuh, 피면 안 돼. dengerin. 그래서 그걸 꼭 조심해야 돼. Uangnya habis nih, uangnya habis. Masih hati-hati. 그러면은 자기는 아마 41살에서 51살 넘어가는 길목에 빌딩을 살 수 있습니다. Jadi dari Sasik Hansari 그래서 51살 넘어가는 jadi 41 ke arah 51 bisa punya gedung nanti. Wah, gedung apa dulu nih? Gedung 어떤 건물 ya? Building 큰 건물 사야지. Wah, yang besar. amin, gitu ya. amin. 그래서 건강. Kalau bener aku punya gedung aku datang lagi ke sini. Kasih hadiah dia. Iya, iya, benar. Kalau misalnya bener. Ya. 그래서 건강을 tentang kesehatan. 건강은 무엇을 조심해야 될까요?라고 perlu 봤을 dihati-hati 때 건강은 이 내가 봤을 때 모카, 토, 블루스 자기 담배 태우시면 안 nggak 돼요. boleh ngerokok. 폐, paru-paru, 치아, gigi, 치아, 그다음에 뼈가 안 좋을 수 있어. terus tulang bisa nggak bagus. 그래서 건강 paru-paru, 그것을 조심해야 gigi 되죠. sama itu tadi 폐, 치아하고 하나 치아, 저기 치아하고 뼈, 뼈, tulang. Nah, 그걸 조심해 주세요. itu hati-hati ya. 아셨죠? Bener nggak deh? 그거만 조심해주면 괜찮습니다. Kalau itu udah hati-hati udah bagus. Coba tanya. Dari kapan sih dia punya kemampuan kayak gini? 언제부터 Kok bisa 이 자세? dapat gift? 언제부터 이거 하는 거예요? 네. 이거 11년 됐어요. 11 tahun. Oh, 11 tahun. Bukan dari kecil ya? Udah pengalaman 11 tahun. Bukan. Dari kapan kecil dia dapat atau nggak? kemampuan Bisa. 언제 이거 Bisa ngeramal. 처음에는 13년 전. 13 tahun yang lalu pertama Baru kali. ya? Baru ya 13 그럼 그때는 30대. 제가요? 제가 67살에 Dia sekarang coba tebak umur ya. Saya udah tahu umurnya, coba tebak. 근데 50. 63살. 50-an lebih. 63. 53. 내가 50에 여기. Jadi waktu dia umur 50, dia lagi bisa ini. 50에. Baru dapat giftnya tuh umur 50 ya? 그럼 50대 전에는 아직 전에는 한식을 했었어요. 요리. Oh, dia dulunya ini tukang masak. Oh, dulunya tukang masak. Iya. Jadi gift itu bisa datang dari kapan aja, bukan dari lahir ya? Ini Hmm. di Indonesia dari lahir indigonya. Selain bisa ramal, bisa apa lagi? 인도네시아에는 태어날 때부터 이거 볼 수 있어요. 네. Selain bisa ramal, bisa apa lagi? 이거 점심 말고 다른 것도 할수 있어요. Ngobatin, jampi-jampi, kasih. 아니 이거 왜 진료는 안 되고. 너무 재밌어요. Dia merasa ini sangat menarik, interesting. Oh, 이 일을 하면서 행복. dia merasa senang. maka senang. 그럼 아이패드 없으면 볼 수 없는 거예요. 이것은 그래요. 이건 잠이 주스라 그래서 아이패드 없으면 이거 볼 수 없는 거예요. Jadi kalau nggak ada iPad dia nggak bisa lihat ya. Oh. Ini kan dilihat nih tahun-tahunnya 이 tuh. 카드는 membantu 아이패드 dia. 없이 봐요. 이것은 없이 보는데 얘는 아이패드가 있어요. Oh iya, kalau orang zaman dulu tuh pakai buku Oh, gitu. iya, Kalau iya, sekarang iya. canggih. Ini iPad. iPad. Iya, Iya. 근데 Dia berdasarkan ini tanggal lahir. Tanggal, kan iPad Dia bukan baca. sampai sekarang, jadi dia lihat show. Jadi Iya. sekali 이거 더 빨리 할수 있네. Lebih kan dengan membaca. bantuan iPad jadi makin cepat. Oke. Biar langganan makin banyak ya. Umur. 궁금한 거 물어볼게요. Ada mau tanya apa? Umur. 혹시 그 연세는 어떻게 오래오래 가요? 누구? 이분이. 연세? 네. 죽는 거? Tanya panjang umurnya. 죽는 거? 네. 이 사람 91살도 넘고 살아요. Bisa hidup sampai 90-an. 오래 살아요. Sebelum saat 돈 많이 벌어요. 와이프 하나만. 하나만. 하나만 satu ya. Tadi udah dibilang kan?
절대 안 돼요. Nggak boleh sama sekali deh. 절대 안 돼요. 절대 안 돼. 안 돼. Ya. Dipukul. Ya, tebak. Apa ini namanya? Bukan tebak deh. Usaha yang paling bagus untuk saya apa? 혹시 그 장사는 어떤 거 제일 이 사람? 이 사람 장사하는 것은 먹는 거 해도 참 좋아요. untuk makanan juga bagus. Makanan. 먹는 거 해도 Untuk 괜찮습니다. makanan 또 다른 거. Kecantikan. 혹시 이거 뭐 피부 관리 관리 감각적인 거 감각 그건 기술적 분야잖아요. 그래도 그것도 나쁘진 않아요. itu 그거 juga 배웠어요? oke. 배웠어요. 그거 Udah belajar ya katanya untuk yang 배웠냐고. udah belajar. Bisnis apa lagi jadi yang 또 bagus? 다른 Ya. 장사. 근데 이 사람은 다른 장사는 지금 현재 여기서 이제 무엇을 해도 상관은 없거든요. Apapun 근데 oke. 이 가장 이 사람한테 잘 어울리는 거는 음식을 해도 괜찮고 Yang paling cocok 먹는 itu 거 해도 makanan. 괜찮고 또한 감각적인 거, 기술적 감각 분야, 감각 jadi ke skill, 패션이라든가 fashion. 패션 아. 이런 것도 굉장히 좋습니다. 아셨죠? 이런 뭐 모자 같은 거 가면 Menjual topi juga oke. Jual topi. 내가 좋아하니까. Karena dia suka topi. Oh. 급하라는 듭니다라고 아셨죠? 여기서 와이프가 참 좋아요. 하나 아이고 Istri satu aja ya Istri satu dibilangnya. aja. Istrinya sangat bagus sekali. 부인이 참 좋은 부인 복이 있어요. 부인한테 Jadi punya keberuntungan istri ya udah dapat Oh, istri yang ada bagus. keberuntungan rezeki pasangan. Wih. Jadi Tuh, Gimana? dengerin tuh. Apa namanya? chemistry pasangan kami berdua. 부인한테 잘했고 mesti baik sama istrinya Masih katanya. baik ya istrinya. 그러면 됩니다라고 하는데 또 궁금한 거 물어볼까요? Ada mau nanya apa lagi? Nanya apa lagi, Bang? Ini apa ya? Nggak tahu. Tanya tentang istriku deh. Sedikit. Waifu 와이프 몇 년생? tahun berapa? 24 Juli 1989. 89년생 7월 24일 24 Juli 89 ya. Iya. Oh, ini lagi ramal istri. Dia takut diramal. 이 부인은 Takut ketahuan. Punya banyak selingkuhan. Jadi ibu pintar sekali terus Bohong itu. 근데 마음이 너무 약해요. tapi hatinya lemah. Dia kagak pintar, dia lemot. 이 팔랑귀 조심하세요. 팔랑귀. 남이 말하면 휙 넘어가지 말라. 뭔 말하면 Jadi jangan banyak terpengaruh sama kata-kata orang. Orang ngomong apa jangan langsung percaya. Itu mesti hati-hati. 그리고 이 부인도 직감력이 되게 빠르신 분이거든요. Ibu juga pintar cepat bisa ini orang ini baik, orang ini jahat. Enggak, lambat dia lemot. 항상 다섯에 체인지를 해요. 15, 25, 35, 45, 55 갈 거야. Jadi kalau ibu lebih ke 15, 25, 35. Kalau tadi bapak kan 11, 21. 15, 25, 35. Oh, pindahan nasibnya. 5시 되면 Tunggulah 4 tahun lagi. Hah? Hah? 2 tahun lagi ya? 많이 들어와. Jadi umur 35 kira-kira power lebih powernya banyak lah. 그래서 운이 지금 굉장히 나쁘게 이 친구도 들어오지 않고 있습니다라고 그러시는데 아니 25에서 Saya tidak suka wanita berpower. 돈에 대한 생각을 너무나 많이 갖고 들어오긴 했지만 지금 더 좋은 운은 35 이후부터 좋아집니다. Jadi sejak nanti di atas 35 ke atas akan mulai. 그리고 Karena udah 우리는 bagus, 어떤 tapi di atas 일이에요? 원래는 공무원을 했어도 되게 좋았고 같은 유튜브를 하는지는 모르겠지만 pekerjaannya bisa jadi PNS misalnya ataupun YouTube juga oke. Tuh, buat YouTube. Udah dibilang buat YouTube. 그런 거 했으면 참 좋았는데 지금은 뭐 하세요? 어떤 일 Sekarang lagi kerjaan apa? Pekerjaan Nganggur. sekarang ngurus anak. Kerja Agi nganggur. Tapi dia tahu nggak ya ini bos besar. 원래는 그런 단직으로 갔으면 참 좋았습니다라고 보시는데 그래서 Walaupun nganggur ini bos gede ini yang punya Athena Group. 검정색을 좀 많이 입어주면 pakai 좋아요. baju warna hitam bagus. 검정색을 많이 입어주면 되게 좋고 지금 입은 색깔 그 색은 돈의 색깔이가 잘 입었어. Oke, 색깔 좋아요. 좋아요. Warnanya juga cocok. 긍정적인 색깔이야. 그 지갑을 그 색 들고 다니면 Warna dompetnya kalau bisa warna ini katanya. Hmm. Warna coklat ini. 근데 이 Warna 친구는 uang, warna uang katanya. Tahu loh. 일을 하지 않을 겁니다. Yaudah besok beli 그래서 dompet. 그냥 이 Nggak kerja ya katanya, cuma di rumah doang ya. 당분간 당분간
왜냐면은 Untuk 지금 sekarang ya, tapi dulu pernah kerja. 그래서 움직임은 없는데 아마 45이 되면은 뭔가 하고자 하는 일이 생길 거예요. Jadi kalau udah umur 45 nanti pasti ada apa yang pengen dikerjain katanya. Gak bisa Dari dari sekarang sih, dari 지금 sekarang udah 지금도 mau. 하고 싶어요. Dari sekarang udah mau sih 근데 하고 kerjain. 싶은 Karena bosan di rumah. 마음은 쉽게 움직이지 않고 아마 그때 움직임이 확 들어와요. 애기 어느 정도 다 키워놓고 Karena kalau udah 45 kan anak-anak juga lebih besar. Jadi udah lebih gampang untuk ini. Masalahnya ngapain dia kerja? Dia kagak kerjanya duitnya banyak, ngapain dia kerja? Buat video aja, buat YouTube aja. 살진 않아. 할 때를 돈이 떨어지지 않아. Jadi ibu tidak pernah kekurangan uang katanya. Iya, selama suaminya saya dia nggak akan kekurangan uang. 돈이 떨어지진 않아. 항상 돈이 있어. Selalu ada masih ada uang. 그래서 돈이 걱정 Nggak usah khawatir. Coba ditanya dulu karena apa dia? Kira-kira peruntungan dia banyak uang tuh karena suaminya bukan? 혹시 어떻게 돈 많이 남편 때문에 남편 때문에 돈 벌 수도 있고요. dari suami. Kan nggak percaya. Coba mami tuh bayangkan ya, kalau nikah bukan dengan daddy coba. Lo bayangkan. Banyak yang buat pasti. 아이 또 지금 생각하면 안 되지. Jangan boleh mikir gitu. 이 사람이 Setiap orang beruntung masing-masing ya. 이 사람이 그래 남편 돈이 있단 말이야. Memang dia punya luck suami katanya. Punya keberuntungan. 그 대신에 우리 친구는 가kum을 좀 조심해줘야 돼요. Hati-hati dengan ini perempuan. Oh, iya kandungan. 가둥한 일 거기를 조심해주면 좋습니다라고 했는데 약간 차갑고 좀 안 좋을 수 있습니다. Bisa dingin, bisa kurang bagus. 그럼 따뜻하게 Kalau bisa banyak diangetin 하는 건 오래 살아 자기도. bisa hidup di panjang juga banyak. 그래도 만약에 일을 안 한다고 하면은 애기 키우면서 살아도 돼. 남편한테 돈 벌어갖고. Jadi nggak usah kerja pun jagain anak aja, suami yang suruh kerja aja katanya. Berubah tadi. 알지? 그렇게 살아가고 있습니다. Kerjanya santai-santai aja ya, ringan-ringan ya. 가장 궁금해하는 건 뭐예요? Ada yang mau tanya apa? Paling pengen tanya. Anak-anak. Ya, anak-anak 아이는 gimana? 아기는 이 친구의 이제 여기가 아까 이렇게 보였는데 여기서 아기를 보여주면 아기가 되게 밝고 괜찮은 친구세요. Anak-anaknya ceria, pintar. 아기가 상당히 밝고 괜찮은 친구입니다라고 친구입니다. 아이들은 자기를 되게 좋아. 그리고 Anak-anak juga sangat suka 애기가 sama ibu. 그렇게 애기 같은 아이들은 아니야. 상당히 성숙돼 있는 아이. Anak-anak semuanya cepet dewasa. Coba tanya, mungkin nggak suami aku ninggalin aku? Ya, 혹시 남편은 떠날 Dia lu yang tanya, dia yang nanya. Oke. 못 하나요? nggak mungkin bisa tinggalin katanya. nggak mungkin bisa. 영원히 Cinta mati deh, Selamanya, selamanya. Oh, 같이 살아가는. siapa yang nggak bisa ninggalin, saya atau dia? Nuga 못 떠나요? 이 Ini. 남자가 더 못잖아. Bapak lebih nggak bisa ninggalin katanya. Wah. 남자가 더 못잖아, 남자가. Kalau aku bisa. 그래서 남자가 못 돌아니까 그렇게 알고 다른 여자 생각도 하지 말아라. Jangan mikirin cewek lain sama sekali, pokoknya nggak bisa tinggalin ibu. Wah. Tuh dengerin deh. Iya, siap. Semida. Kalau nggak nanti jatuh miskin. 엄마가 없어요? Ada mau nanya apa lagi nggak? Matinya kenapa? Jangan. Udah sih nggak ada. Belum agak konggang punya kamu perhatikan dengan aja katanya. Oh, Musiknya kok, suyan kok. Pengen makan apa makan yang banyak katanya. 많이 먹어요. 건강. nggak usah diet ya. Nggak usah diet. Makan yang sehat-sehat. Terus 장사하면 어떻게? Kalau usaha, 이 친구는 장사의 기운이 좀 약해 사실은. jadi kalau untuk bisnis ibu sebenarnya lemah katanya. Oh, bener banget itu. Ya kalau nggak ada suaminya, nggak ada apa-apa dia ini, Pak. 남편이 장사하면 약해. Enggak. Kalau bapak bisnis oke. Wah, ini baru beramal dulu. 남편이 장사하면 약간 도와줘. Jadi ibu bantuin bapak bisnis aja katanya. Iya. Dia setahun dikasih bisnis ya, nggak ada untung, sumpah. Lah itu umur berapa? Itu 10 tahun yang lalu. 그럼요. Kalau sekarang pinter udah. 애기는 놔두고 여기 온 거야? Katanya anaknya ditinggal jalan-jalan. Iya. Dia anaknya ada yang bisa juga nggak ngeramal. Si Ai itu, imu Ai itu, iron hasil. Enggak. Oh sama umurnya sama bapak katanya. Oh iya.
Terus 우리 ayah 아들은 이거 안 해. enggak katanya. Dia bisa ngeramal diri sendiri. 우리 아들은 혼자 우리 혼자도 볼 수 있어요? 그럼요. bisa. Ramal diri sendiri. Gitu. Yang anak itu Anaknya enggak di bidang ramalnya. Oke. 아들은 이거 안 해. Karena cowok katanya majanya ditanam 할 거야. Thank you. Mungkin kalau cewek Panggilnya masih Ajuma ya? cuma imu aja ya. Imu, Kamsahamnida. Ternyata dia juga ada YouTube. Gak cuma dukun Indonesia yang main YouTube. Rupanya. Tolong subscribe saya. Subscribe. Ternyata dukun Korea juga main YouTube. Suruh 구독해요. 빨리 좋아요. Coba ya, berapa subscriber ya? Berapa subscriber ya? Berapa 아 subscriber ya? 유튜브 저기 없어. 이거야. Ini punya dia nih ya. 나는 이게 Berapa 없어. nih ya? Berapa subscriber? Korea nih? punya. Berapa subscriber nih? 구독자 없어. 나는 구독자 없어. Oh dia belum ada subscriber. Belum ada subscriber. Oh, oke. Nanti Guys, kita promosiin. Iya. Belum umum ya. Nanti from Indonesia. 인도네시아 좀 Ya. 눌러라. Indonesia Inggris sama ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa presiden Indonesia selanjutnya? Indonesia. Dia ketawa lo sumpah. Dia ketawa. Karena dia gak yakin dia bisa jawab. 이거 찍고 가. Suruh tuh. iniin videoin apa Oh, fotoin iya, dia, tuh. dia. Ya. 구독. Lumayan tuh. Indonesia 다음 대통령 siapa? Ada ketawa. Nggak bisa lah. 인도네시아 나 지금 많이 몰라요. Dia udah nggak tahu sama Pula. 몰라요. 어려운 숙제. 아니 잠깐만 이거 찾아주세요. 좋아요 구독 눌러 테니까. 어디에 있어요? Oh dia mau like punya bapak. Oh ya, oke nih. Ini udah ngerekam belum deh? 영어 없어 영어. Hanggul. Gimana gue mau tulis ya? Gini Bu ya. 영어로 영어 영어. 못해라. 아 이거 Tuh, tulisan Korea tuh. Hanggul cuy. Gimana gue mau tulis hanggul? 저거요. 몰라 시우. Tuh. 여기요. 구독해주세요. 구독 눌러요. Iya. Kudu. Dia langsung. 방금 어디서 구독? Iya. Hehehe. 네, 원래 이제 구독 눌러서 Nanti dia pasti mau lihat punya dia ya. Iya. Kira-kira kapan munculnya? 1 bulan mungkin? Dalam waktu dekat. Nah. 최근에 올릴 거야. 잘생겼네. Tapi dukun Indonesia sakti loh bilang. 인도네시아는 진짜 점쟁이는 진짜 잘해요. Masa beli penghargaan, terima sendiri, ngomong sendiri, terima kasih terus dipajang kayak gitu. Ya padahal kan kita beli ya. Jadi terus kalau di Indonesia tukang ramal itu jadi artis. 인도네시아는 점쟁이는 연예인일 수 있어요. 연예인. 누가 연예인? 아니 인도네시아 점쟁 사람들이 연예인 될 수 있어요. 연예인 될 수 있다고 얘기해. Iya. Kalau di Korea bukan 아니야. kios. Kalau di Korea 본다니까 지금 본다니까 지금. 연예인 될 수 있을까 하면 타로 뽑아볼까? 오늘 구독 좋아요 눌렀으니까. Dia coba lihat mungkin bapak bisa jadi artis ya katanya. gue sudah artis kali. 이미 연예인 되는 거든. Belum artis ya? Belum. Ya, saya dokter. Siapa tahu, iya. 자 좋아요. Mau jadi artis? Nggak usah lah. Bebas ya. Nggak usah. Nggak bisa jadi Iya. artis ya. Ya lihat. Jadi dokter aja. Bisa jadi artis 말을 ya. 잘해가지고. Tapi aku sudah punya lagu. Sudah ya dalam. Nggak usah, bukan artis. Yes. No, Oke. bukan artis. Ini kartu tarot. Hah? Ambil. 비우라고. Kosongin hati. Tangannya naikin. 자, 나는 인도네시아에서 유명한 유튜버가 된다. Saya akan jadi YouTuber terkenal di Indonesia. Pilih 3 kartu. Secang ya. 유명한 유튜버가 된다. 인도네시아 유튜버 엄청 많지 진짜. Apakah saya harus tutup channel YouTube saya? 아주 유명한 사람이 되려고 그러면은 내가 물론 이걸로 돈은 벌어갑니다. 어떻게? 돈은 번다. Bisa menghasilkan uang 유명한 yang 사람이 banyak. 되려고 그러면 약간 시간은 걸릴 겁니다. Untuk jadi terkenal perlu waktu.
진짜 돈을 많이 벌면 약간 시간은 Jadi benar-benar menghasilkan uang perlu waktu. 지금 Olmana sih? 얼마나 걸릴까요? 3년 안에 될까요? 세상 안과 Coba pilih lagi tiga kartu. Mau lihat berapa lamanya. Jadi paling terkenal. Aku belum terkenal sekarang. Belum. 내년은 조금 힘드네. Tahun depan ya. 내후년 좀 힘드네. 그 다음이야. Kira-kira 3 tahun. 언제야? 내년 지나고 내후년 지나고 그 다음에. Grup isi Punyon 그렇지? tahun 2025 akan sangat terkenal Akan sekali. sangat terkenal sekali. 알았죠? Gila. Mudah-mudahan ya. Mau foto dia. Iya. Dia mau foto. Thank you. 아, 포토 찍고. Oh, selfie. 찍어줘. Satu, dua. Kasih ya. Ah, Satu. Set. Jangan lupa nanti dipajang di sini. Karena kalau orang Yogi- Indonesia Yogi ngeliat, ngomel dia ya. tahu loh Dokter Richard itu. Sumpah. Meskipun aku nggak Yogi terkenal kok terkenal bisa banget, ya? tapi orang Indonesia tahu pasti. Nanti taruh sini ya. Ya. Yeah. Kalau orang Indonesia kan nanti bisa lihat ini Dokter Richard. Bro, Indonesia sana Yogi. Ya, Kayak gini pasti ada yang tahu lah. adalah nggak tahu juga tapi. Semua tuh katanya pernah datang ke sini semuanya. 뭔 말인가 알아? Kenapa sih orang Korea tuh suka banget dengan ramalan? 왜 한국 사람이 점쟁이 좋아해? 한국 사람은 이제 사람들이 이 8호는 뭔가의 미래를 알고 싶고 지금 금방 이 순간을 뭔가 결정했을 때 8호 보면 되게 좋아. 그러니까 orang-orang Korea lebih suka yang tarot. Jadi pengen tahu ke depan masa depannya seperti apa. Oh, pertanyaan spesifik ya kayak gitu punya ya pasti ya. Oke guys, thank you banget sudah ngikutin kita. Ternyata dukun Korea sakti luar biasa. Dukunnya cantik-cantik. Ipo 예뻐요. ya. Ipo. 마스크 잠깐 보시면 안 될까요? 아이 벗어야지. Ipo yo. 60 apa 62. 63 umurnya. Masih cantik, kulitnya bagus. 피부 너무 좋아요. 네, 63살이에요. Saya udah 63 katanya. Beda dengan dukun-dukun di Indonesia ya. Serem-serem, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh, kayak gitu. Itu memang nggak bisa. Disuruh apa tusuk jarum pakai jarum pentol. Keren banget. Ya nggak tahu lah ya bener atau salah pokoknya ya itu balik-balik ke diri kita ya. Yang penting happy. Tapi benar yang aku dirasain adalah sebenarnya happy ya. Lebih senang. Lebih senang. Apalagi kalau dipuji itu. Jadi sebenarnya Kalau orang dipuji orang yang amal. bagus-bagus tuh seneng. Tapi kita loh, kita tuh habis waktu 1 jam. Iya. Ternyata Nggak tuh terasa. nggak terasa kayak gitu punya dibandingkan dengan belajar atau dibandingkan dengan apa. Ternyata tuh di ramal itu Yang baik-baik misalnya di kayak ramal gitu. tuh suatu hal yang menarik Yang bagi diri kita. menyenangkan lah, Menyenangkan iya. ya. Ujung-ujungnya belum tentu percaya juga sih, tapi kayak senang aja pokoknya happy aja ternyata. Happy. Tapi ada nggak jangan. Aku kecewa kenapa istriku cuma 1 gitu. You with that